Kani gadega Pati CCTV. Hadin bakaseng FKGGP Maulai Circle, bat ke HYC Maulai Circle. Kendiat sengi mencua kelelet dawa seduk ke yang dorbar tauan ke jela. Ban pleno ya ke Maulai, CNRD blok ke Balasateng mentala Bonsnem. Bar ke jingkan toru yau MLA kini ketan, ba Syam Nasim Kia ya kini ke benta, ban ikren hapo ke yang dorbar. Ha kat pratrek mentau benai leber, uniu MLA ke Maulai konstituensi uba Halang Simle, ula pun syah sikipat ba ke Maulai. Uba Halang Simle ula pun kesan nilade, dah ke baong ba ngam Syam las ngap jar-jar haying dorbar, handai ngelakren ya kini ke pang jong ke Maulai, Community Rural and Development Block haying dorbar tauan. Naku aruban so hangi agabede berkali kam entah kata kumbu nong ikmat na sobrom ini ya atlet di kerhon seng halang nalai iya ikut kuar menam step ya kajing penpau ya kajing so kajongki alor ki ba lami kuar na skwa nong tak kumri bakem de ban so tho bakla ya kajing jalan ki kajongan dalam tak mulas na develop ngimsom la som klikti lalai bat sausin ki jingalan ke bangile som bat kemai tahun dorbar lor kan kam ya ke bangile daya menjur ban ya trelang ban ya lang da kajing ya dep lang rekan dohat kedot kajing so kajing ki ke berkumpul pat ke bangam la nong ye dende ban syai sikit pat ba sekinong ket kam ru jong mulai tahun dorbar sekini ki atli ki hon seng balang hagabai de bat ke kam ko in dorbar ngalada pat so barkani ke jemput so bajunga kadai haka sipho tereng jong ni benai march mental jong ni kaslam hi haka governance address abang ladan ke debate ke jinga tanya lor ke address dalam pesno bangla dawa tege ru ba dakaba aku play ke benkong yo government hadian bakana pankai ke pratlik block la so brom ba mulai ke digawai ba ngada haka tinggal ke jonga kada kendur ba mulai siap block ke depan don ko office tekam juga apo upun usam jung mulai ban ngala dawaru badai ban pleno e kadi ko office tekam mardor ngam chiam la sabjar apo indor war andai ngala penso e kani apo indor war dan ta ko government kane ko tekam nakar paru e gesang balang bakini tekam na lor kani ne kon kan thor bai pa la sikim tem e kajing sha kani kam tanarap kran po indor war ngala boru e kajing kali haga bai dei bar kani ko office tekam apo indor war lekan ko first check-up jong mulasi ada blok ndai kan ke jingkeli kampat poi kapali ke jongka bukan wan po indoor bar dan ra kampat poi kumdungan dan dengan krani ke bat subjek ke ba media bukan ke kam ke mentaru kadang don kini ke jingka general discussion agaba ngako abani si mentaru nak mentapan ya thil alor kini ka mat ke ba ide nak ta jing upload jong pat ba nong song jong mulai konsulsi batru jong kini ke lightly ke bat konsulsi di negara tahu ngenget ba ki seng balang kini ke atli kenhun da ko burom ru ya kajing ya kersyam bejuki bakin sotho ba kandum don gono menu kajing sya ya lam pakala bunong da ko pat ba ngam sim na krate ko indor ba Kani gadega Pati CCTV.